sobbing and sobbing. Раида Абдикеримова англис тилинде манас айтууну өздөштүргөн. Элибиздин салт санаасын, нарк населин, үрп адатын, жашоо образын бүтүндөй камтыган эпостогу окуяларды англис тилине которулган варианттарын жаттап айтып келет. Separated from his mother, they you command land. Oh, my servant, listen to Mungan Masarai, some sadness, lot, listen to the place where to keep the walk, maybe listen to the ball of pride, never say it's a horn. If you are alone, listen to the beautiful things that come from me, a penny version, my come from spring again. Escape from towers and fort, my servant let me escape. Yesterday when your father did, remember from Pyramid seekers, pass up to the party. When the traveled, waking out seekers, hollow pathways, when my screw gets bad, but to Mabel, when my chest horse can go to comply life in foreign, only cheat like you, six was of time, who never Sayslar remen gof my bona so you go get e horse on the hill I get a chunakin soften when nur gener fazedid it's a hayati to that for yunkule when better improve from it is I cow even never area where we get form I saw because was it for jet left a dove manas was a drop of like crying like no ze humet line my god was secret brutes traves sur broke. Travel without silver if he gets bad. Not keen novi, of to the barn. On the blood from 44 black. In the last year, work a massive. He blurted Tonya, Arganger's mimics. I said my sadness of people they complain. Мен азыр Сахбай Каралаевдин варианты боюнча канекенин жомогун айттым. Мен манас эпосунда бир гана кыргыз тилде эмес, чет тилде дагы ушундай башка улуттар тилде да айткым келген. Башка өлкөлөрдөгү мен мындай манас аттууну билиш үчүн мен ушуну манасты тааныткым келиш үчүн чет тилде айттым. Мен манасты өркүндөткүм келет, келечекте дагы манас айткым келет. Мен bundan da жакшы аракет кыламын. Окуучунун ар бир ийгилигинин артында устаты болот. Раидага шык жөндөм берип, манас айтууга үндөп келген мугалими Самара Маматкаимова ал англис тилине которулган эпостогу окуяларды коомго жайылтуу боюнча мектеп окуучуларын 1 жылдан бери даярдап келет. Раиданын манасчылык өнөргө кызыгуусун ошол бул дагы бат жаттайт текстти. Текст берсең бат эле жаттайт. Анан кийин чет тилине басым жасаганыбыздын себеби бул англис тилинде жакшы сүйлөйт. Англис тилинде так сүйлөгөн үчүн чет тилинде манас айттырып жатканбыз.